Shalom, horsma batahaganupan bani mamukah ari sadarion i sise hatani Tuhan hita nagabe bohal ni hapor sayonta. Jadi paima icalo hita parlo be hita martongko mahita. Tuhan nami Tuhan Yesus. Terima kasih Duma ibu bay hamhanami mendopakon ari sadarion jana si holma dalanan nami Tuhan domu hubani bagai horja bagai perdalanan bagai tanggung jawab ale Tuhan ipon dosa nami diri nami hubamu tapi hatamu mana gabirigapan rosi panondang benami marsahap kam Tuhan menanginangi mahanami kanupan amin. Bapak inang kuria hina holongan ni Tuhan ija BP Marianan hata ni Tuhan bata sadarion ibuat tumbani Lukas sada ayat 50 nama nobut sonon ai mar sundut do idop nyuhurni bani nama kabiarisi dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Badas. Kuria hina holongan ni Tuhan tentu anggolahu hita mengidah pardong ni hataon pardong ni ayaton sada doring puji-pujian na lokoti bagas uhur ni si Maria inang ni Yesus izin ibotoh ni na boratan rumah ia romban hubani panggubay ni tondu na passing in luar biasa do sambutan di bani haganu parai luar biasa do balos ni bani namasa nadong bani ay tentu sambutan nagok malas niuhur ya balos na menjadi buah ni hapor sayaon irik pengakuan pasal kuasa apa habagalun ni Tuhan na memang sangat yahapkon na so mungkin tapi ipasaut na ibata pasal na so mungkin on tu bagas do yarusi si Maria ay martunangan opia pakon Joseph tapi do maboratan rumah ia naso adong perjumpahan antara delahi pakon nabur teti bagason ma ia tunduk ubani kuasa ni Tuhan mangarusi gogo rossi holong ni Tuhan sonai age mangamenkon pasal rencana apa harosun ni Tuhan marhiti gulu. Jadi bagason Bapak Inang waktu gabe renungan bata ketika hatiha si Maria makatahon ay mar sundut do idop ni uhurni bani sagala nama kabiarisi tentu hata mar sundut John ada jaminan keberlangsungan hidup na memang doma igaris kon na bata maningon saut maningon jumpa marsundut ay patugah kon bahwa holong apa hidup ni hurni Tuhan tetap proses adoka ni doka. Anggolau hita menelusuri naha parsauni rancangan atape sura-sura ni Tuhan nama ningon sautai ya tentu maloma hita mangida. Anggo Maria domu bani adat pakona somalan Yahudi suhar duai tapi halani domba sura-sura ni nebata nama ningon saut jana ipa ibere diri ni pasaut kon ay homa domu hubani hapor sayon ni iri kipa bagal na ibata ibagas diri ni marhide haganupan memang suhar lang mungkin ay manini jolma tapi ahana so patut ahana so mungkin ini jolma boy do tar horjaon nai bata jolma hapor sayonai
Sehingga nini bani pesalm nion, puji-pujian nion, say marsundu do hidup ni uhurni, do pakalak nama kabiarisi. Iberesi Maria diri ini tunduk jana maka biar nebata marimbang kepentingan personal, ya, marimbang harga diri, marimbang haperluan ni diri sendiri. Ipaondos diri ini gabe hite ini nebata tanda ni biar ni uhur. Sonari bapak inang kita ganupan totu ahado na menarik kididah kita ijon anjahana perlu iparimbagaskan kita dom hubani hataon. Nah pasti rancangan Tuhan, sura-sura ni Tuhan dihudo gabe ya perbagianan tak. Sura-sura nama harga na memang lang tarben lang maningon saut anggonay batado na manggaris kon ay atape na mansurahon ay masa bani kulut. Apa inang kita galupan totu mangirik-irik sura-sura ne bata na memang tota proses adokan idukani mar sundut-sundut ay totu merupakan perjuangan na sangat genjang, bahkan pengorbanan na memang melampaui batas kemampuan hadirion ni jolma insan diri agi hita. Tapi agi melampaui orang yang mengandalkan Tuhan. Halak namar hati ngeran hubani Tuhan. Tentu hata hidup nyuhur namar sundut-sundutai. Tentu dihut kuma perbagian anta. Sona ada tak na sundut papigaon hita, lebih kumbani sundut na adung on, Tuhan masih mereka yang terbaik. Sehingga hidup nyuhur ai memang menjadi perbagianan ni gulu ni halak nama hapur saya. Sadalan hujai ipatotap mahita halak nama kabiarisi. Halak nama kabiarisi tentu hormat janah pasangap Tuhan di bagas gulu. Lang pita hormat apa pasangap Tuhan, tapi diudoh mani pasaut kon rosuni ai ibagas gulu. Ai matanda nam kabiari. Buedo halak. Lang say ibere diri apa uhurni pasaut kon rosuni Tuhan. Lang rosuni sendiri mengajam kon gogoh ni sendiri dopai mengutamahun haperluan ni sendiri. Tentu anggi sobut marhadiaran hubani Tuhan atau halak nama kabiari Tuhan. Ya poki do atak pe itanuhon do diri ini harosuh ni jana ipondos diri ini pasau terus ni Tuhan. Jadi icon ma najupah kita hubani diri ni Maria sonari ya si holi ay masa batta sehingga bani perdalanan ni guluta memang Tuhan itu ajaib. Tuhan itu gok halongangan. Jana Tuhan itu sumber karunia. Di humaham persimada ijai, di humaau hita haganupan. Say marsundut-sundut hidup ni urai dapat kita. Jana rosi sundut papigaon pihumbata. Marisi hidup ni urai. Alani Tuhan paridup ni hurna tarsulur ai. Iha biari hita. Atak pe iha tengerhon hita. Ibalosi hita. Terima kasih mabani Tuhan. Namang hidupi guluhmu, guluhku, guluh ni kuriain. Amin. Martonggo mahita. Oh Tuhan, parholong hati bagal. Terima kasih Tuhan. Songon hidup ni hurmu ijia na ipasaut kamar hite si Maria inang ni Yesus. Sonai mohoma hidup nyuhur ai iarap kon hanami bani panorangon. Ipa masa hamar hite guluhnan. Tongon si pata suhar bahkan nganut do hanami mangarusi age mangahap konin. Bahkan si pata lang tarauhon hanami mardingat hagale kon nami. Rosi uhur apa guluh nami. Na say tar dunia mangiri kon rasul-rasul.
Tapi nuan Tuhan ipaingat hatamu hanami. Say idop mauhurmu Bapa. Urupi ham hanami makabiari ham. Laho mangauhun ganupan rosumu. Irik pasaut kon rosumu marhite guluh nami. Ai ibotoh kanami. Go kidop ni uhur dogan upambayanan bani guluh nami. Halani ai ipondos kanai mediri nami sadarion hubamu hasomani. Pasu-pasu anjah parugui hammanami. Bani ganup lahuan nami jupa kamba Tuhan hanami on. Si horjahon harosumu si habiari gogohmu anjaha napasaut harosumu bani guru. Terima kasih Bapa. Pinuji mugaran wibagasam Yesus. Amin. Horas ma batta ganupan Tuhan mama sumas.